أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. bandiraɓe caggal yettude Allah e julde annabi sallllahu alayhi wa sallam, ha joni eɗen garti e yewtere meɗen konngol l'islam, yewtere nde mbaɗeten ɗo a yaw meɗen Pini TV kala ñalawma aljuma so tawi oɗo saaha yonti. Eywa, nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o jangini en e hadis mo ganduɗa Umar ibnu Khattab haalimo radiallahu anhu, o wi wonino ñalawma mbiɗen joddi e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam, ha gorko goto tan ari ƴeŋɗiti e amen, tinani tan gorko goto yetti e amen. Gorko cattuɗo daneri comcol makko ngol ine ranwi no feewi, ine ranwi tal, ko hono noon kadi sukunu makko ndu ne ɓawli kurum. Te o yettima e amen ɗon tawa maale ɗanngal fof ala e makko, sabu nden makka en no wano ni neɗɗo so tawi immima e nokku, ari e nokku, tawata koye mbaɗɗeteri o ari ko ɓuuri hewde, tawata ko omo furɗi walla omo wonti leydi walla e ko nandi hen. e jomum so yettima ko ɓuuri hewde ko hokkede ndiyam lootoyo tawa, kono kanko o jeyaka e wuuro he, mbiɗen gandi o jeyaka ɗon. O ƴeŋti e amen te omo laaɓi, comci makko ine ranwi, sukundu ine ɓawli, ala e makko punde, ala e makko tan ko wona tampere, wona haydara batte ɗanngal. Te hay goto e amen andamo. Noon ha o jooɗi to nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. O ƴetti koppi makko o takki sere koppi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam, o jooɗi o ƴetti juuɗe makko o fawi e dow buhe makko. On saha o wi, ya an Muhammad, akhbirni anil islam. Habram holko woni l'islam. Nelaɗo Allah wimo sallllahu alayhi wa sallam, woni l'islam an tashhadu ko ne ceeɗotoɗa wonde la ilaha illallah, deweteɗo ala so wona Allah, ceeɗoɗa kadi wonde Muhammad ko nelaɗo Allah. On saha ñimna njuulu, tottira asakal, koora lewru korka so darima, hajju so ari tawa aɗa hattani aɗa wawi kajja. Ko ɗum ɗo dey woni l'islam. On saha o wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, a gonɗi, woni a haali gonga. O wi on saha Seydina Omar kaltowo haala ka, o wi min kawa. Omo namdo nelaɗo ha gasa nelaɗo haalnamo, omo gowni, o wiya nelaɗo a gonɗi, omo waɗa confirmé haala nelaɗo ka sallllahu alayhi wa sallam. On saha o wi nelaɗo haalnam anil imani, holko woni liman. Gowɗingol Allah. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wimo woni liman ko an tu'mina billahi, kone gowɗinta Allah, wa malaikatihi, e malikaji makko, wonde ko gonga, wa kutubihi, gowɗina wonde defte Allah ɗe ko gonga, omo jippini defte e nelaɓe makko. Wa rusulihi, gowɗina kadi wonde nelaɓe makko ɓe ko kanko neli ɓe. Wal yawmil akhiri, gowɗina wonde ñalawma dargene woodi, wonde neɗɗo kala mayɗo ma ñalawma ar immine, ko wurno e aduna ɗo ko o ñaawe hen. Gowɗina kadi wonde hoddiro kala ko heɓi neɗɗo koto Allah immi, khayrihi, ko weli hen ko, wa sharrihi, e ko metti hen ko fof, gowɗina wonde koto Allah immi. On saha o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, sadaqta, a gonɗi, a haali gonga. O wi nelaɗo haalnam sallallahu alayhi wa sallam holko woni ihsan, woni moƴƴinde. Nelaɗo wimo sallallahu alayhi wa sallam, an ta'budallaha, kone ndewata Allah ka annaka e leeno ano tarahu, aɗa huccite Allah, aɗa yiyamo. Safa e rewde Allah, moƴƴina dewal ngal elle ko aɗa huccite Allah ni, aɗa daramo, omo darma. Fa in lam takun, so tawi an a ronki wadde hono aɗa huccite e makko, tarahu, aɗa yiyamo, fa innahu, andu kam wonde kanko Allah, yaraka, omo yima.
ko noon hadis o ne juuti omo namdo haala darnge nelaɗo wiima sallallahu alaihi wasallam darnge namdaɗo e namdiɗo o foof ala hen ɓurɗo andude goɗɗo manam namdaɗo ɓurani andude namdiɗo e darnge manam enen foof hay goto anda darnge on saaha o wimo yo haalanmo ga maali muɗum eyyi ko woni mujib ko haalde ko fati e l'islam eyyi o andini en wonde dewal Allah ko woni liman ko gonɗinde wonde Allah ne woodi kanko tagi tagore nde gonɗina wonde malaikaji ne goodi gonɗina defte Allah ɗe gonɗina ñalawma darnge gonɗina hoddiro Allah ko weeli hen e ko metti hen ko o haali kadi wonde l'islam ko hokkude konngol shahadatayni woni ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh on saha ñimna juula julɗele ɗe ñiiɓa hen ha maya so Allah arziginima ko asakal ina waɗɗi hen tottira asakal so lewru korka darima aɗa selli aɗa tawa on saha koora so tawi hajju yettima taw aɗa hattani on saha kajjoya ko ɗum ɗo woni l'islam sa ndaari liman o Allah e gueɗe makko ina heewi ina ɓuuri ko limaɗo o ko kono holko haalaɗo e oɗo liman sabu sa wiyama ko l'islam o fanda hen sa wiyama wonde ya juul so korka ari ya hoor ya tottir asakal alay sago a namdoto holko waɗi aɗa waɗa ɗum eyyi mbiyeɗa ko Allah yamirma ɗum hol gonɗo Allah ko ma gonɗina godal Allah sa gonɗini godal Allah walde mbaɗira ɗum sabu andude wonde Allah ne woodi kanko yamirma joni noon beele ko Allah haalanma direct walla holno ɓe gandiri ɗum kamɓe haalanɓe mo ɗum woni wa rusulihi ko nelaɓe o suuɓi e meɗen nelaɓe ɓe o welaɓe o suuɓi o neli ɓe holko ɓe kaali holto haala mabɓe woni ɗum woni wa kutubihi gonɗina defte makko wiye ala ko defte o tottuɓe haala makko ina winda ina jooɗi ha joni eɗen jiya eɗen janga hono alqur'ana o duuɓi ujunere duuɓi temedde nayyi ko jippi e joni temedde nayyi pawɗi ha joni nana ɗo kon deftere nde nani ko ndeɗo ɗum ɗo woni ko Allah jippini e Muhammad sallallahu alaihi wasallam gonɗina kadi o malaikatihi mbete ko Allah tan ari tottiɓe ala ko Jibril jippinanno ɗum woni wa malaikatihi e malikaji makko kadi kalaneɗa ɗum wal yawmil akhir joni noon so tawi mi juuli mi hoori mi waɗi ko mbiɗa ko holko tawata kam hen mi wiye ne waɗi ñalawma darnge kala mayɗo ma immitoyo ñalawma darnge on saha ñaawe aljanna ne woodi jeygol ne woodi dewɗo Allah o nanni aljanna mo jaɓani ɗoftade o ko wiya ɗo ko l'islam o on nawe jeygol wal iyazu billahi gonɗina kadi wonde hoddiro koto Allah immi ko weeli hen ko metti hen foof ayi sa daari ko lima ɗo ko foof ko rutti koye l'islam he l'islam o sa namdimomo ko poɗɗa jaabede ko ɗum woni ɗo wadde ne wayno iman oɗo ko waɗɗina e dow ma nde gonɗinta ɗum nde ne waɗi gueɗe kewɗe wonde Allah ko galɗuɗo kala galɗuɗo ko Allah alɗinimo wonde Allah ko kattanɗo limaka ɗo e liman naati e liman oɗo kono noon ina waɗɗi gonɗinde ɗum so tawi a gonɗini a jaggi wonde Allah hattanani a yalti l'islam kono haalaka ɗo nde wonno ɗo ko mujib l'islam o ko ɗum woni ko fanda hen joni noon l'islam o mbete kanko fanda ala kanko tan ala fanda ko ihsan mo sakkiti haalde holɗum ihsan woni moƴƴinde hasan woni moƴƴo husnu woni moƴƴinde woni moƴƴo walla mbiya woni moƴƴere husnu woni moƴƴere hasan woni moƴƴo alhasan woni moƴƴo ihsan woni moƴƴinde ko ɗum fanda e dewe Allah ɗe moƴƴinaɗe keɓa hen ko ɗaɓɓete hen ko sabu juulu nguɗo ko juulata wona ngu juulu tan Allah fandi e meɗen mati ko juulu ngu ala wonko juulu ngu addantama ko ɗum woni Allah ko yiiɗi e ma so tawi ko juulu ngu tan wonno temettato e sappo e tato nelaɓe ko Muhammad goto hokka hen nguɗo juulu te en mbiyata ko Muhammad tan e leñol makko tan ñawete janggo ko ɓen tan Allah jogui haaju ala sallallahu alaihi wasallam adiɓe ɓe Allah jogui mabɓe haaju kono noon on saha mabɓe ko namdino ko Allah waɗaniɓe ɗum enen noon jamanu men namdi ko juulu holko waɗi Allah haalni en holko juulu ngu nafata ko inna salata ayino juulu tan ha ine haɗa neɗɗo anil fahsha'i wal munkar wadde gueɗe bonde e peñji mbaɗa ɗum kadi e cuuɗidi juulu ko ɗum ɗo nafatama
addan ma kadi annore e nder ɓerde ma e geɗe nanduɗe hen juulu ari ko fewnudema ha gona alhasan gona neɗɗo moƴƴo ko ihsan o on juulu ngu addoyta e ma hankadi natta wadde ko boni neɗɗo mo waɗata ko boni mo gollata ko boni on ko neɗɗo moƴƴo korka ka o haalni en korka nehan fittanu neɗɗo nehan ruhu neɗɗo korka nehan fittanu ko bewre wonde e fittanu nde korka ittan ɗum ha laaɓa asakal laɓɓina jawdi ma itta kadi wonde ɗawowo gona dokko gona ballo jurmaɗa miskineɓe ballaɓe gueɗe nanduɗe hen kono ihsan o fanda hen saabu Allah wi ko wa nafsin mi wondiri e fittanu wama sawwaha e ko portili fittanu ndu waɗi ɗum no ndu wayini fa alhamaha laɓɓinani fittanu ndu fujura ha laawol bongol wa taqwa ha e laawol peewal ɗiɗo laaɓi ɗiɗi gooti hankadi wiya yo fittanu ar ina fayi to Allah o wima sa yettima toon noon ndaare imma woni laɓɓinɗo fittanu ndu ara fittanu ndu ine feewi ine moƴƴi ine e ihsan walla fittanu ndu ine bonni golle ɗe ine boni ine tunni e bakkatuji e ko nandi hen o wi gad aflaha malama hisi naati aljanna man zakkaha on garɗo taw ine laɓɓini fittanu ndu wa gad haaba perti sooyi malkisama wal iyasu billahi man dassaha garɗo ine tunnini fittanu garɗo ruhu o ine tunni ine boni gasi ko ɗum ɗo fanda hen ɗum ɗo noon juulu ngu wallitte hen korka ka wallitma hen e ko nandi hen hankadi e jikkuji moƴƴi jikkoraje jikkuji moƴƴi ɗum ɗo kadi ko hen jeeya sa daari woni hitande fawde fof jangguinten koko fate juulu ko fate asakal ko fate korka asakal jawdi en kange kaalisaji en fof e bitikaji meɗen fof en kaali en nayi e gelodi fof en jangguiniɗo asakal muɗum kala jiɗɗo humpitade so ruttima tan e konngol l'islam Pini TV e YouTube he ma taw hen e ay salligue en fof en kaali ha e korka cakkiti ɗen ɗo ko hajju ha e julde taske hande jiɗɗen ko jokkude kaalen e holko ɗum foti battinde e ma e holko waɗi aɗa ɗaɓɓira wadde ɗum yeyeti ko ɗum tan ɗaɓɓa e ma walla ala ɗum fof ɗaɓɓete e ma ko wonde neɗɗo moƴƴo ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi kala mo juulu mun haɗani gollude gueɗe bonɗe accude ko boni on juulu makko ngu ala ko ɓeydetamo hakkude makko e Allah so wona goɗɗal firti ko juulu ngu nafani sa wiyama juulu ene haɗa neɗɗo wadde pankareji wadde gueɗe bonɗe an aɗa juula aɗa ɓeydo wadde gueɗe bonɗe naata e jama juula jalta gujja paɗe janane firti ko juulu ma ngu sellani ngu jaɓaka so ngu wayino ko fonno waade ni so jaɓama haala Allah ka firtotako a watta ko boni sa a accan ko boni kono aɗa juula ha gasa aɗa waɗa ko boni firti ko juulu ngu jaɓaka a juulirani no foti juulirede ni joni noon ine waɗi e gueɗe ɗe ganduɗa ine wallita neɗɗo o e tinnade e wawde ngabbude e jikkuji tedduɗi gueɗe moƴƴe ha hankadi o hisa juulu ngu nafamo korka ka nafamo de Allah ɗe nafamo sa yiɗi andude hajju yanoɓe hajju ɓe hikka kala jiɗɗo andude hajju mum so jaɓama walla jaɓaka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam haalnima tesko sa arti a ruttima e gueɗe ma bonɗe no mbaɗanɗa adan ko adima hajjoyde andu Allah jaɓani hajju ma o sa arti a waylima noon a ɓuuri hulde Allah hankadi acci gueɗe kewɗe bonɗe ɗe mbaɗanɗa ko maale jaɓanede ko ɗum woni ko nelaɗo janguini en sallallahu alaihi wasallam a yalti e lewru korka tan a fuɗɗitima e gueɗe ma bonɗe saison o koko yowano tan yowte andu korka ma jaɓaka ko maale wasde jaɓanede saga noon woɓɓe ne keppa korka gasa haaɓe duttito e bonɗi mabɓe ko wasde jaɓanede so korka ka jaɓani korka ka ala nafoore tawoyde ɗum e kayitol ma golle moƴƴe ko yo taw noon aɗa moƴƴi kefeero mo moƴƴani kala ko golli e moƴƴere ko ɗo yoɓete so yeehi toon janggo moƴƴi alana ɗum toon omo horanno walla omo juulanno kono wona julɗo walla ko neɗɗo bonɗo ko poɗɗonade jeygol ɗo o yoɓete ɗum kono juulu ngun juulu nafanimo so juulu ngu nafi waylam o nattat wonde neɗɗo moƴƴo juulowo ha gasa wona neɗɗo bonɗo on juulu ngu ko nafani nelaɗo sallallahu alaihi wasallam Allah wi ko ine wodani e nelaɗo uswatun hasan ñemtinorgal moƴƴal laqad kana lakum fi rasulillahi ine wodani on e nelaɗo Allah uswatun hasan
ñemtinorgal moƴƴal nde Allah wi ni nde o wiyani yen ñemti nelaɗo no ɓorgorto comci muɗum sallallahu alaihi wasallam ma walla no yesirta sukunu mum ala ma walla comci ɗi o ɓorgotono walla no yaɓɓiranno jaɓɓal makko ala holko wi yen ñembu e nelaɗo koko waɗi e nelaɗo ha o rutti o mantirimo ɗum holɗum innaka la ala khuluqin azim o wi ano dey koye jikku moƴƴo gonɗa aɗa e dow jikkuji moƴƴi ay ɗin jikkuji ɗi o mantirimo ko ɗin jikkuji o wi yen ñembu e makko wadde ine jeeya e ko wallitta en hen wondinade yimɓe moƴƴuɓe ko ɗum woni mujibo wondinade yimɓe moƴƴuɓe as-suhbatu salihina wondinade yimɓe moƴƴuɓe ɗum koye gueɗe ɗe ganduɗa ine wallita en no feewi e wonde yimɓe moƴƴuɓe saabu neɗɗo ine lohi kala nde woni an o goto fodde ma nde a waɗata ɗum no poɗɗa waɗirde ɗum saɗa rewa Allah kono jaadata ko yimɓe bonɓe so ɓooyi a bonat nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi neɗɗo ala dini khalilihi koye diine musidɗo makko mo yaadata o ko hen o woni wadde fal yanzur ahadukum man yukhalil kala goto e mon yo tesko yo ndar no feewi on mo sehilondirta saabu sehil ma no wayni ko noon mbata ɗum woni wondinade moƴƴuɓe ine moƴƴi on saaha aɗa ñemba e maɓɓe aɗa ƴetta e maɓɓe jikkuji moƴƴi aɗa ƴetta e maɓɓe golle moƴƴe ɗum woni ko jamiren holko waɗi sahabaɓe ɓuuri en jogui ɓuural ngal en ngala saabu sahabaɓe ɓe gurduno e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam eɓe ƴetta e makko jikkuji eɓe ƴetta e makko golle eɓe ƴetta e makko gueɗe kewɗe ɗum waɗi kamɓe ɓuuri eɓe jogui ɓuural ngal ganduɗa hay goto wawa hebde ɗum gonduɗo e ɓurɗo windere nde ine ƴetta e makko jikkuji on sikki ala kala mo wona ɓurɗo windere nde ɓe o heɓan ɓuural e dow ma ko ɗum woni hen holko waɗi taabi'ina en ɓuuri heddiɓe ɓe taabi'ina en ɓe gonduno koye wondunoɓe nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sahabaɓe ɓe gurduno eɓe ƴetta e ɓen jikkuji ɗi ɓen ƴettuno e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗum waɗi taabi'ina en kadi ɓuuri heddiɓe ɓe taabi'ina walla taabi'ina rewɓe e rewnoɓe nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko noon yarata joni noon jamanu men oɗo ina waɗi yimɓe moƴƴuɓe gila e anduɓe gila e seremɓe fawɓe pele maɓɓe to nelaɗo sallallahu alaihi wasallam fawanno felo muɗum jamire ɗen koye gondinoɓe eɗe ñemba e maɓɓe dalilaji gari hen ha heewi to alqur'ana e to hadisaji nelaɗo sallallahu alaihi wasallam Allah wi tabaraka wa taala e alqur'ana wattabi sabila man anaba ilayya rew e laawol on duttiɗo fayi to am kala mo jiiɗa laawol makko kanko o fayi koto am to on waɗi laawol makko on fayi to am rewe ngol laawol makko rewe e ɓen rewɓe laawol peewal o haali ayeji kewɗe ganduɗa ine tindina e wondinade yimɓe moƴƴuɓe nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kadi haalni en ayi Ibnu Abbas habri hadis mo ganduɗa o wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi ko namdunor kanko nelaɗo o wiya hol e wondiɓe e amen joddiɓe e amen ɓurɓe moƴƴude saɗa joddo holmo poɗɗa joddade o wi man zakarakumullah ru'yatuhu ko on mo ganduɗa yiidemo ine siftinma Allah wa zada fi ilmikum man ɗiguhu wowlago makko haala makko ina ɓeyda e moɗon gandal kala nde o haali tan on ɓeydoto gandal wa zakarakum fil akhirati amaluhu golle makko so golli tan siftinma darga siftinma laakara hankadi sa joddima e makko
ko Allah tan miijotoɗa a miijota ko kuɓeje hebde kalis ma ha états uji towɗi eyyi a miijota ko hebde kalis cooɗa otoji joɗɗi wadde walla wadde wutteji joɗɗi walla ko nandi hen ala sa yimo haqqille ma yahata ko Allah to Allah allahu akbar daron ya Madina Gounass jooɗoɗa caali ha ceerno yalta yo welede Allah wone makko yo Allah juutnu gurdam makko wonda e cellal wonda e hattan hawo yalta o jooɗo kuccita e makko ndara ko tinata e ɓernde ma jarani haalde jiɗɗo humpitade yo ya humpitoyo ma faam hadis o mo ala ko wayni noon wawata famde ɗum wa zada fi ilmikum ɓeyda kadi e gandal makko manɗigo hu aya qur'ana mo tafsirannoɗa ñande fof so tafsiranima mo alaji momo seydi so firanima ɗo aya goto a famane aya o ko a famano radiallahu anhu sa heeɗima e bandaji makko kala nde keɗiɗa a faman hen ko a meeɗa famde a andan hen ko a meeɗa andude eyyi ceerno en ko noon mbayi ceerno kala nde haali ɗo joɗiɗa makko o haali ɗo eyyi yimɓe ne gandi bida moƴƴani en gandi ɗum hankkadi kono kala nde o wi bida moƴƴani o haali hen o rewni hen konngol ɗiɗi tati a faman hen ko a famano kadi wa zakarakum kala nde o golli gollal makko ngal siftinma ñalawma dargue eyyi kala nde o golli gollal makko siftinama tan ko dargue ɗum ɗo ina jeeya e sifaji ɗi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam haalni en wonde ɓeeɗo joddiɓe ɓuuri moƴƴude sikke ala joddiɗo e joddotoɗo e yimɓe waaɓe ni kanko ɓurata heddiɓe ɓe bandiraɓe ne wayno ko joguiɗen e hojomaji gasi wadde en karan ɗo so Allah artiri en jalawma aljuma paaɗo taw eɗen celli eɗen kisi inchallah jokken hen ha joni e wondinade yimɓe Allah wondinade yimɓe moƴƴuɓe wonno ko yewtere meɗen konngol l'islam ɗo e Aya men Pini TV eɗen jaranno to banggue caméra to musidɗo meɗen Djiby Dieng to banggue montage musidɗo men Ali Fall wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh